Machiegni pau tuke krok ne tuke pinje Afrika mago kwango yie e aora motisi ni Africa Rafting Championships osechakore ka timbe 10 mawuok Afrika biro yuore tukegi ma ibiro bagi e aora ma Sagana kaunti ma Murang'a. Tukegi ma ibiro bagi Kenya kendo ichano gi riwruok matayo tukegi e pachoka ochan tarik 14 dweni ka nyaka sani pinje 5 osemolo pachoka kendo dhi nyime gi timo rako e aora ma Sagana. Kane wuoyo gi jofwambo, Sami Kanywira main team manager mar Kenya oyango ni tukegi biro chiwo ne Kenya thuolo mokwongo kendo en mor margi mar nyiso kit mich magin godo ka geno mangi en mar kawo kombe. Jo-Kenya podi medo kwa mondo rit alwora gino makonyo bero tuke machal gi magi, tuke mapok obiro Kenya nyaka nene. Tuko tayari sisi kama team Kenya, manake tunashindana na Afrika mzima, na sisi kama timu Kenya tumejitayarisha, tuko kabisa, tumejiandaa vilivyo, na hata hiyo siku tunauliza itafika lini ndo tuweze kushindana, na najua tutaibuka kuwa washindi. So nauliza wa Kenya pia waweze kufika eneo hili, huwa wakati ukifika waweze pia kutusambikia na kuwa na sisi. Na Kenya wamejiandaa vilivyo, na hata sasa pamoja na wasichana tunatarajia kwamba tutachukua kikombe. Huu ndio mchezo wa kwanza kuwahi kufanywa hapa nchini Kenya, na hasa Sagana. Vijana ambao wako hapa hata hawajawahi kufanya kwenye maji, lakini tumewafunza pamoja na wasichana, na sasa wameanza kukomaa.